So what's up mga kabus? Kanta punta. So atong kanta no, Bisaya gyapon. Pamilya okay-okay. Hoy mga kundo, hoy mga ingay, palit na kamo ni akong banda. Kay uring kini made in America. Hoy mga sano, hoy mga sana, hoy ding baywang tikwan, hala pili na. Pulo pantalon, jacket nga maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Kami ang pamilya ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay. Kinabuhi bisan pinubre lang, ukay-ukay ang among gisaligan. Ukay-ukay ta, kay barato lang, kay pulos imported mga sikanhan. Baka pili ka, makahangyo pa, kung medyo panos pa siritig agwa. Magdagino ta sa kwartang gamay, mantener lang tas mga ukay-ukay. Kung mga gungod, lansahan ninyo, kung may gisi, ibong alag trapo. Kami ang pamilya ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay. Kinabuhi bisan pinubre lang, ukay-ukay ang among gisalikan. Ukay-ukay ta, kay barato lang, kay pulos imported mga sikanhan. Makapili ka, makahangyo pa, kung medyo panos pa siritig agwa. Bagdagino ta sa kwartang gamay, mantinir lang tas mga ukay-ukay. Sa mga tabo o sa tiyanggihan, kung mag-shopping mo sa ukay-ukay lang. Negosyo kini sa mga pobre, ikan sa ukay-ukay nga family.